Yamgiri Pupunapu, Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Taramuk saying, I say Manung the Kanaka topic say protection of right to life. Have a shatani, Maduti, Huzik say Maruina, Manipur su, Hoi, Karim Kanda, Mayamahini, Manipura, Tangu Laitava, normal Sakaram Kanda Lactono, Tugal Lisang, Kinasum Yang Kanda, Manipura, Apaspa, Lerakwa, Adagi, Mui Bagi Habite. Human rights violation की याम साथी बारे कोर्सिंग मणिपुर दा हाना थेंगन लाखरे अफसफागी मरुम तुपता है बताए अदुगा हुजिकता अफसफागी करेगी वाफम जुंग तोंगाना थंगरकांदा एजुकेशन की मायोन से खम थेंग यांग न सीली हारिबनी अमरोम दा हारती अदुगा इवन इंटरनेट की करेगी कानाबा एक्सेसिबिलिटी फंगदना अखोगी पृथ्वी से अपिकपा खुंगंग मचांग मानरे हारे कुमतम होय हुजिकपुदी internet से due to some law and order problem authorities सिंगना मसी access तो होगा या हंड्री internet से suspend तौरी सी कहीं ना तांका अमर थमोड़ा कांदा overall मणिपुर की context है बताए protection of right to life से कमाई येंग बया के है बगी मतांग तो खन्ने जनक तो तंजाने दो लैंचन बीरे बग गेस्ट सिंग दिया की ऐथिंग कुछ फंबीरे बसे L Malem Mangal doctoral fellowship Department of Law NEHU Shillong ihan hana ai Malembu taranuk sari तो मालेम की ओ इधर लेंजन बीजे बसी ओक्रम जॉय सिंह वेटरन पॉलिटिशियन ने अंकल जॉय बिशु तराम चरी अदुगा आई ये तथंग फमिने चरी बसी डॉक्टर धनबीर लाइश्रम सोशल साइंटिस्ट तामो धनबीर बिशु तराम चरी यान हान बसे इना हुजिक सेकंड सु डॉक्टरल फेलोशिप तौबिरिमने साइगी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ नेहू यामना मुलोम द लॉ की मियंग द हेबते तसेंग बडी राइट टू life kai se protection of this right to life yang bakanda law na ta sengbudi law du nga andoine so far as law da hujuk leibiriba doctoral fellowship department of law nehu da chathabiriba sigi yan hana miyeng da hebatai right to life se in the context of Manipur kamai yeng pikis Manipur ki context tai koina right to life discuss to butaragadi ahan mada Manipur ki political magi situation condition ama assess to bum changi example hoina Manipur da ikoi da right to life or protection of human rights kari gi damakta discuss to godori bino first point aduna lakchaningi ba point how Manipur become a part of India aduga su connection lay maramdi 1949 da akoi gi unratified non-ratified annexation by Indian state lay re अदुगी मतुंग दा 1958 दा Armed Forces Special Powers Act Indian Parliament na pass तौरगा enact तौरगा अखोगी citizens सिंग द पीरिवा fundamental rights constitution guarantee तौरिबा सिगी rights सिंग असि deprive तौयाबा अदुगुम्बा यामना draconian ओइबा legislation अमा चटना हलगा मणिपुर दा लेरिबा situation जि सुमाइना कोनि येंग अखोगी इंडिया की लेरिबा legal system मागी standard असिना पीरिबा सुमाइना येंग अदुना मरु ओइबा एखोगी मणिपुर की ह्यूमन राइट्स नत्रगना राइट टू लाइफ तबु इन्फ्रिंज तौरिबा वायलेट तौरिबा यामना अखोगी अनसिविलाइज मैनर तौरिबसी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स ए की सेक्शन 4A अखोगी पावर टू सूट टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ हाइबसिनी अदुना मसीगी कॉन्टेक्स्ट असिदा अखोनी येंब तारगदी मणिपुर दा अखोगी इंडियन स्टेट ना 1949 दा एनेक्स तौखर मतुंग दा मणिपुर की हाना लेजरम्बा इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी अदुगु रेस्टोर तौंगनबा मदुगु कायहंदनबगिदमक्ता मणिपुर की मियामना मणिपुर की नेशनल लिबरेशन मूवमेंट चथरई नेशनल लिबरेशन मूवमेंट असिना मरम ओइरगा मणिपुर अमसुंग इंडिया अनिगी मरक्ता आर्म कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अमा पुथोरई आर्म कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन दा चथरक्पा अमा ओइना स्टेट की फोर्स ना नेशनल लिबरेशन मूवमेंट असिबु नमथनबगी होटनबदा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कुंबा अखोगी लॉ सिंग असि पास तौरी अदुना अखोगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 34 अखोनी येंब तारगदी मसिदा हाइसी मार्शल लॉ इन्फोर्स तौबा स्टेट अमदा कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा फंडामेंटल राइट्स सिंग असे मसि इन्फ्रिंज तौबा याय डिप्राइव तौबा याय डिरोगेट तौबा याय थाई अदुना यामना क्लियर ओइबा एग्जांपल दी मणिपुर दा लेरिबा कंडीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू लाइफ हाइबसा दिस इज contextualized in the political relationship with India and Manipur masigi port asini aduna icham chamna aikoina Manipur human rights violate tawe haibaga natraga UP natraga Bihar da Maharashtra da human rights violate tawe haibaga manadi Manipur gi tongan ba political context of human rights violation amalei madugi context adu aikoina underscore tawduna human rights or armed forces special powers act haibase khaktabu aikoina masi
human rights violation gi mana responsible oi habasi masima yaroi aduna human rights violation asi political connection ama leigani political connection asi karamba law dagi yengani habadi ahanbada Indian constitution gi hojik aina panjagriba article 34 leire adugi mathangda international law lakani international law da maru aina akoi gi national liberation movement asibu recognize toriba akoi 1949 gi 4 Geneva conventions masi lakani ani shubada human rights law gi universal declaration of human rights adegi international covenant on civil and political rights adegi covenant on economic social and cultural rights aduga UN charter gi norms lakani aduna sigi parameters sing asidi yengma matamda Manipur da leiriba conflict situation amada right to life or torture natragana akoigi enforced disappearances natragana extrajudicial killing natragana inhuman treatment sigumba sing ase akoina discuss taw matamda international law gi position sing se yamna mayak sengna lei however akoi luriba wafam di political oiba pot ado huziki conflict ki situation ma puthoga thamiba political gi pot ase ne lori di aduga human rights ki oina di law gi Indian constitutional law amasung international law international human rights amasung international humanitarian law di yam mayak sengna lei thank you an badang bitamda thank you Malem menona Manipur da angal ai laksarabada hujik hairi se Malem na thambirak pase maruina akoina human rights violation aduga human rights ki karigi matang lakpa aduga right to life ki karigi matang lakpa overall the concern the human rights tu ni human rights ki lak matamda akoigi present political status sai batai lamdugi natraga state tugi present political context se yengbum changani aduga political connection amdi lei haibase angle yabining brase yan han bukanda akoigi hujik Manipur da wariba raitigi film si karam no wari karigi kanda national liberation movement si kan maine thoi no haiba ama sangi ekoi Bharat Barsada yanamba Bharat se sengal upakanda Bharat ki samvidhan se matamda ekoi matamadugi British na ekoi Bharat Barsa si independence pina bagi thorang torpa kanda Britain ayamatunda claim tawe Britain na kari hage bu akoi we have a special obligation to protect minorities. India could not find justice from the hand of other Indians. Atai baro no na sasan torkanda then the Indian will not get justice from the other Indians. And I am. Madu Sadat Patel Komi. It is for us to prove that it is bogus claim, false claim, and that nobody can be more interested than is in India. I go in India, the interest level Leroy, Britain, Hairi Aran Bani Hana Kome. As I want to say, Hari Badugi, Sunjanava, Hagara, supplement Hagara, or it may be my different view. Aduna, Huji Hangibu question di. I go Bharat Kumbha, Sao Graba, Indian subcontinent, Manipur, Lakhe. I go in a sea, Bharat Brasili as over Laibak Amu, Subsava, political right, economic right, social right, go. And cultural rights, I go in a sea. Mayam na akoi human right harga protect tong duga dui mayam je sab sana Bharat ki atai state ka manana phangabra madagi paukum du ai amuk mingon da hang da su akoi yam line ai na dum khumbe ai madu akoi phangde sab sana du khange madudi atai fuji hob da akoi Bharat prasagi chali basi da we are lag behind for about 33 or 34% in other part of the country. Sabate. Sakuta Baduna, Akoi di Baru, Yoraga, Walabak Amagi, citizen part, Omuini, Haibaduna. Akoi Adala Kanda di Akashu, drain Logdare. A day the Akoi the Karino, the Risibo Haiduna, Mazagi, as I political writer, economic writer, social writer, cultural writer, Mayam Kale, young
ai aduna akoi baro ta karigi yauri no haina yengna bi machak tu pire thame ama ani sebada hojik lei ba ador ga di akoi Manipur da lal hobi irang lakre yes armed forces power act chi akoi 1958 it was enacted by the parliament in the year 1958 while there was a naga rebellion in Assam just before the bifurcation of Nagaland. Assam and Manipur haidna 1958 the Hawaii maram di Nagana lal horok padagi. Akom bada Nagaland kaido kanda Nagaland hapchalai. Armed forces civil power ekanang asai matam the 1958 the same given law se. Ekoi Bharat Brasana ningka tam dinge hona sayaki matam dagi laire. Canary anidi amana matamgi matamdugi British semamba law do madai tang asai imona panbige ba section 4 the piribudo hoji akari non commission officer na GCO na aduna dana mikap harpe ane che masem matamdu di at the rank of the captain piaba ado matam aduda akogi 1942 Gumbagi matam the piba captain se. At least he has the reasoning power of judicial mind. Leganeba, hujik laish di karano tom di gari sibayam the to absal gabisan marina. Act itself. She aduna ay sai pan giba political background aduga hujil aiba sina yeng aduga di yam hen sayep na paling edi hen satiba pot na makoi do were aduga Akoi Maduki Partu Luerga Hujik, Akoi 2017 where Action 1958 Lakre, the Gay Akoi, see Axing Matan, the Jivan Ready Commission, same Grey Commission, P. recommendation, Kangre, Saju Commission, the observation, the opening Piggy, Lenum later. I think Actiona Maruigi main purpose the Manipur lady Balal Bonam Thanavani Havanel Lal Hobo Singh. Anti kari haini anti national loiba anti Indian loiba singi sol tongno bane adubu anti Indian singi sol tongno bo hona bada ekoi de mangi ba ngasagi human rights ai do punna human rights ai do ai di kari ba ana ba patient na ma ko operation to kanda nung du lokthong do hona kanda patient do the biga do riba ekoi gi chai theng do Ay madudi ay di hujik 21st century the 2017 the madu review to the kalera brahma kaleba we must have it needs a press law akoi hujik leiba armed forces special power act say da koi human right ki hujik prithvi da sila ka ande de koi ning thin am tang yeng da kal lera brai du power adubu laibak tivdi Agoi say the Bharat ki home minister lakre agoi ai matam de especially mana kaudana ai mayam political party mayam tawdinga do unai agoi modpi kholi adu tawe adu huji wawda adum Bharat sarkar da huji seng na ga madu tasanna da boy tasanna boy tawdana ulai farei to we bhab da dum lei sine aduna angon da di sai bu na ba political background legani political setup legani hedu amna I achum poni haida yamadu connection se le connection se amaga se connection nei na baduni uniba mami se leina di spiti haiba yaro sam nare kanda du karim kanda akhoi gi Manipur gi rajniti tawiri be haiba tawiri be sing haiba te politician singi achoba role ama ihanan leipam thoi political status to phangdri gai di chap chap phim du laktri gai di soida human right violence aduga karim kanda protection of right to life kai se basagi full chap chaba madugi nungi wahan tok to leibang am godo mandi hebe ko dire adu ba koi ki lai aduna adu so amani adu manung dagi amna ai hujik ta koi ki armed forces special power ek hoi akoi di masi akoi da sin na ba su pam de aduga UP de sin na no script do hai bane
कोई Yes. थममनी कोई मी की थमद्री कई नो no, कोई no. थमी कोई शायद इरान No, से no. येंग रोटी That is थमद्री our कई नो plan. हाइनिंग दे That is our आपस plan. पागी से थेंग से खम थेंग न फंगम निना मिंगोन द फंगनिंग दे हाइबे This is आई अंकल मथंग नाउ दो this is an inhuman act. This is an inhuman act. It needs a fresh look. Human oiba ek ama koi sem na bagi khan na bagi tanja du phawe ba ingondari. Okay, thank you. Tamo tar be borom da heading sai gi first pass si nataba khara human oiba human face oiba mong da sem do um gi pam sti koi phom dor ki ba karim kan ji sai gi jiban redi gi commission gi report ki kari gi tham gi ba karim kan da he oira do male oi de pulong lok pra ka su lok thok de manipur da sungai marol de assembly segment te gi first pa lok thok radi hai ba lok thok tringi mamang lok thok matung gi ta seng na ground reality है रदी कैसे ऊपर कैसे practical different इन कमर कैसे वो फंगते कोई खरे कहना बदले लेबे है तो दो वो फंगते तब वो धर्म नहीं हंगते नहीं से मालेम थंबीरक पा दुगा अंकल नसु यादी admitted तो बिरी मधुदी चमहा कराए दिन होमा लेरिबा present political status plus political status नो मरम होएगा ओहेलिबा the whole atmosphere में create तो रुपसन मरम होएगा अंडा human right violation boiro kasai gi madu gi manung da right to life ki protection of right to life ki phibam boiro ani se tatna ba thaba tatna thana ba yadong mande adu ihan nan mathok tari se political chap chaba clarity of political status to ni haibisi tamu yabining bras yam chumi sir ko ekhoina hojiki human rights violation in manipur is naina kan de sagi political status to ma yeng musang edana chingthor bum chingthok ningda ju chingthok hale natra ada tawgi di from the very beginning khoina ngaling de yeng bada india gi state amoina lei gi badugi manung da khoina manipur gi miyam na wahang miyam hang rise are we indian or not and hang is political status to ne ba ko ning tambalai pa amana bharat pula matung da third class status ta parsi wai ra parsi status ta gi territory council la adagi di union territory la adagi assembly la that was 1972 50 dagina 72 se sahi kuni thoi ne ba sahi kuni thoi sida khoi gi isagi policy samjaba ngamba assembly ama leitri ne ba aduna maram oidna miyam sina waro ri ne matam sida akhoi gi colonial character leiba pot ama british sarkhaju british ka manaba political system ama akhoi da leiba ni yengba yarak pada magi yam phajaba colonial gi characteristics features om khak nana tholei ba number 1 the surplus accommodation of surplus population is lamdugi miyam jingji akhoi da changjala laga akhoi gi miyam jingji assimilate tawbugi pot ama urakpa number 1 ko and number 2 the captive market aida akhoi gi production loi lejerami mikha pondana kanambu hangdana loi konana self sufficient economy maleramadu toga nongan badagi numita wosi nai posi mapandagi leida diswaya adabadong torga economy is captive orakpa markets masi colonial character ne adagi ahum subada raw material me am extract of british na toromidra british na rail gari ga challenge na torji mi tongna na te se mai de pot puthokna bani dana ko adugumbagi mong si lakpa kanda recolonize torabra haiba question ama lakpadagi recolonization decolonization ani process to never lakris aduna union government ki di if there is decolonization process thingani sin thingma matam du dani hujiki thaina british ki rolal act ki amung masa pokthorpa armed forces special power ordinance 1942 nehru yam saugi bani 1942 ki armed forces special power ordinance si india masara thamba kanda yam saugi bani ado masamagna mu 1958 ta mu north east ta thamaini 1970 da naga da thamgre khoi hill area da 80s da gi valley da tawre masida jamna yengba nuai ba malai si khoina hojik su khoina wang ama hangise right have si reasonable claim ni maram chaba aigi claim ni kadona ba aigi personality develop tawna ba aigi hingbagi wan thok punsiron ji mahau yauna bagi maram chaba mayama aigi claim apa ma mayam leine ba madu mayam dugi right to the fundamental leina muksu no one can attend their best self without this right in democratic setup ta di kana gumbamna hairiba maru oiba right si yaudana mi oina hingba ngamoy haidana yam maru oidana fundamental ji pi ne ba aduda
yes to me fundamental right your right to equality वगैरह right to freedom वगैरह cultural and educational right वगैरह right against exploitation वगैरह अदुगा लोइनबक सी right to constitutional remedies वगैरह लोइनबक सी फंगे न खलसु ngang रही बदी basic right to life हाइबसी याउददी कई आठ लगे सिते माही है because of that right education right बतुमिना मतिक सारे थबक पीरे अदगी मागी नुपी ngang थीरे social security adu ada political social loi tore adu ngasai close for haidu haning mun mi ta hat pe ya di ngasai gi pi right me am du yu han tho leite dana ada never question tore je eme loi ba nga mana abc khang draga di eme ju tamba ya roi dana ada basic oi ba hingja ge hai ba hak tu pi da ba maksina ekoina atai right me am du pi bai kari kanare na ada sida mara pa bi my bel sina moina yam nungsi na public ki address to da hai bam le पोलियो कापी रे अदगी अतिताना संगदना कापी रे नारक पुखोट फ्री द हिदाक लाइंग बिरे हॉस्टलना सावरे लाइ हैरे मतिक सारे थौ फंगे नोंमा नुंदांग खरा थेंगवा हलकपद सिबाइग मरिना बदगी मकोक द बदना पोलॉक सुबदगी मफम सादा पालोबदे सिरगदी पोलियो दु कात्रजु याय सिदे सबदे चिंगा चिंगा चपना फैसिनेबा लाखरेदी राइट टू लाइफ सि याम मरुबे पोसी अखोइदा लेतबसिनी अदुना सिदा अखोइना येंगबा यारइसे हाइरिबा होजिकी मागी राइट टू लाइफ से लेत्रगदी अतै राइट टू की वाहन थोक लेते मरम असिना खोइसे आर वी इंडिया नॉट हैना होजिबोबो हंगिबगी वाहंग से मसिना मरम ओइदना नेबा अदुना थमजनिंगबदा लाइबा पोती मखोइना तौरइबा मोंगसिना हेना अमुहना रिकॉग्नाइज तौरब्रा अदु रगदी डिकॉग्नाइज तौनी हाइबगी अनिगी कॉन्ट्राडिक्शन जी सौरपदुदा ngसाइगी येंबिगे चेक तौबिगे हारगदी येंबे याइको ह्यूमन राइट्स वायोलेशन इजगी असेक मागी वाहन थोकती स्टेट ना वायोलेट तौब राइट टू नेब स्टेट स्पॉन्सरशिप टू नेब से तोंब को बनुपा में सौबी को बमा इजत मांगले जी देयर इज द क्राइम गिदी लो लेरी पुलिस लेरी थोइबा में आम जी लोइनबक लेरी को अदुगा स्टेट की एजेंसी सिंगदुना मोइना कॉन्स्टिट्यूशन द गारंटी तौब मीगी राइट में आमदु violate tawr kan di kanana tawni adi state ki agency du tawrai neba adagi law na madu usanadraga di madu kanana tawni adu neba miyam na hauris aduna aroi bada adi miyam da khalisi ekoi gi right si ngaksa ge hadi miyam gi people's movement natra di aroi ga tawga manipur si irang am leibagi pot si ju hoziki people's movement si natra di alternative leitaba aduna su marama mane aduna amabu aina thamjaningbada human rights violation di state agency state sponsor toba state na violate tobuduni adu kedobagi violate tobino guiding principles any administration da any exercise tobukanda akoi constitution leiri constitution dugi manung da leiba potu miyam da pi graba guarantee tograba right to phangda badu magda violate torbudu yengsinna ba judiciary gi system chaw grabam leiri ko even judiciary they are the guardian of the constitution haimne अदो अमोइरो भारत की मनुंग लेजरीबा अवांग नोंपोक की लमजिंग अदुगा काश्मीर की मियामजिंग ददी रेशियली डिस्क्रिमिनेट तौरा रबरा आइना वहांग अमलाएब से हंदक से खोगी पिखरबा मणिपुर इज वेरी स्मॉल बट होल टाइप ऑफ ह्यूमन राइट वायोलेशन से मणिपुर द लेनेबा साइगी हाइबी के बदो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वगैरह टॉर्चर वगैरह रेप वगैरह डिसअपियरेंस वगैरह फेक एनकाउंटर वगैरह कस्टोडियन डेथ वगैरह अखोई दा लेतोम दे यावदे को अदुना मसी मयाम जिंग लोई तौब कांदा अखोई मियामना भारत की चाउग्रबा डेमोक्रेसी की फिबान मनुंग जिदा अखोई की मागी लोकल प्रोजेक्शन ऑफ द परमानेंट इमरजेंसी ने अस्पाज अखोई ना ngasi बौदा लेजरे जी 1970 दगी ना होजि फाउदा मणिपुर की मियामना अखोइदा इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लेबदों लेने मरमदे असेंबददी राइट से फंगन मानबा अदुगा असेंबददी तसेंब रियलिटी दा कर्टेल तोबनेबा मरमदे हिंजगे हाइबा हक्स लेतबनिना अदुना एखोइना मतमजिगी तमनोजी तापी खिबदो कुनमाथोइ सुब सही साजिदा ऑपरेशन तौगे हादि अखोइगी सुकना थारगा मकोक्तुदा ngakdang wandhalaga iga tholaga operation taboi mota injection masam kapaga wari ga sa nuain tawidana yes moi combat terrorism union government gi tohum thokuni adegidi lalo iho decolonization ga recognition ga process to moi gi tobon thom yam tawi ai ko adubu
hojik sinariba magi law gi ade tongan tongan ba method ade mechanism yam je sidi outdated oi haben Okay, thank you. Malem da lakshara but Malem maro na hojik ayan han ba ngangbi khibo oi bani na atei sing sigi supplement sing ngangbi rekpo sing sigi supplement tong ba leirga de kesu kai de ai sai ki tabdani ki chana yam chumbo phum angkal la su pukir pirak pa tamon su pukir project di 25th century gi yang narokpa India manung da su top state sing aduga atop country sing yang dong no che khanarak pagi khongjen sida akhoi gi Manipur gi context se yeng bukan de khoi swai de le si hoji yang no da Castatel date fake encounter case si given yang on Supreme Court na SIT sem da CBI bu mang tha la ga hai de tijan bagi ma yam chaw na lady madun tak pudi akhoi swai da thoi ba mong ti pura thong ti pura khena be phim du ne aduga masi process Supreme Court su yora mina swai da tau de na chen bi gram ya do man de kana thigalak pa swai gi matang sing aduga karim kan da some around 700 army men na madugi army gi mathak ta moina aphaspa gi marum da pang thokhiba thabak singdo tijan ba yan ganu ka haina moisu petition tharaktana adagi aphaspa dilution to ba yaroi aphaspa ji solution to ba yaroi kaina ga hairak pugi phibong la iba adu akhoi karim kan da swai da tawon su thambi dei ba atop right to education atop right mayam le adu kasai gi right to life se chap chane insult to dringai di atop right thing to di amadu de secondary ne habni tawon da ga most important di right to life to ne kamai haibini ke punna subsal lakan da chorop tamogi sigi direct question si lak in the supplement thana please go ahead please so ki ahan mada sagi Armed Forces Special Powers Act sigi legislation si justified to haita nasagi bawung thambi gi bida certain anti Indian sing bu fana bo hona bada makoi bu punishment pina hona bada civilian population sing se generally victim oiba adugi context am khak thambi masidi yamna figi unacceptable haitare from rule of law haiba paradigm systems degi yeng matam de unacceptable oi aduga then anti national haibase anti Indian haibase kari context degi yeng ga haiga dori bino conflict am leire aduga Manipur gi magi political status adu protect tongna madu restore tongna struggle tawgi masigi movement se masi international community na United Nations na masi bu recognize tawraga masi right ni haidna accepted oraga leiraba adugumba akoigi movement amani struggle amani aduna madugumba movement aduda yauriba members sing adubu state aduna magi state gi maga changhiliba adugumba authority duna mana international ne haibadi si politics ne haibatare seng haragadi law and politics se inter related oi law khaktang independently operate tabusu ngamde behind every law there is a politics serious politics lay aduna adugi politics amasu leirani maramdi akoina yeng matamda Bhagat Singh na akoigi British colonial regime gi mayokta India si maning tamgadabani haina lan hau matamda Bhagat si British ki miyeng dagidi mark se terrorist ne adubu Indian sing gi miyeng dagidi mark se hero ne nationalist leader amane aduna political context am legani terminology khudimaki aduma thamjage adigi ani subadana ngasagi AFSPAC inhuman oi aduga masi anoba human oiba face amana sindokadabani haibase masi ekoi yamna evidently akoi targa lae urga lae Jivan Reddy si appoint tawdring mamang the commission si report committee si appoint tawdring mamang the Manmohan masamak laaga kangla da meyam da kangla si public ohen matam da hairam ba wahini masana siri number wahini adu ekoi ni yeng ba yari di Jivan Reddy committee gi report asi submit tor matung the public da ohelaki de aduga tuminna mayam access tawnarapani aduga sigi committee asina hariba potsu Manipur da insurgency lay aduga Manipur thoiba ekhoi recurring agitation sing se icham chambal law and order gi problem natti political magi core issues lay madugi core issues sing se mase address tawdring wai di siguma problem sing se adum laigani symptom of a malaise ana mana seasonal word sing se adagi AFSPAC gi matang da categorically mahakna point ani khak ekoina thamamadu ningsing bayai ahan badana AFSPAC mase instrument of hatred operation ne haidna aduga high handedness ne haidna hai
ani subadana 1997 da Naga People's Movement for Human Rights hariba case asida akoi gi Armed Forces Special Powers Act ki constitutionality si challenge taw matam da Supreme Court of India na masida akoi ni yengadabudi 1980 dagi hauraga Delhi High Court ta Manipur gi akoi gi researched scholars singna makoina AFSPSC constitutionality si challenge tawi 1983 da Inderjit Barwa case ta akoi gi Supreme Court na masi yai constitutionality lay haidan thami 97 da 1980 degina 1997 phause 16 years elorga Indian Supreme Court sina November ki 27 da 1997 da verdict amapi madugi verdict na haidi legislative okay competency of the parliament to enact the Armed Forces Special Powers Act masi oina study tawe point se sinigo masi legislative competence oina study tawe judicial review tawe whereas Article 21 right to life asibu and personal liberty asibu Indian Constitution na protection piriba masibu violate toriba section 4A power to the extent of power to sue to the extent of causing death ase masi comparative analysis tawde masi violate tawde hai karmaina violate tawde ha tawde hai matam da akoi gi sai section 4A da yaurise civil administration Madubu 8 Tonabagi Damakta, disturbed area da operate Toriba, any armed forces personnel Amana, Equigi, Dakar Lebigi Matung Ina, Mahaki Chingnabada, La Agadi, Magi mind suspicious of Betagadi, Aquigi Nomai Kapase, Yai Habanil, Adu Madu Yamna, subjective way but standard near Karamba. Condition economy mabuchingni haidoribunu karamba condition da mahabu chingna di haidoribunu haibasi gi procedure simase question tawdi adu sidai da ekoi namu Supreme Court of India gi human rights protection gi jurisprudence da case ama khoi namu yengba yai khodamoin hai matam da AK Gopalan gi case amasung Maneka Gandhi gi case Gopalan gi case si ekoi gi Preventive Detention Act 1950 gi makha da Fabani Paraga Maduda la ibasi Supreme Court la ibu wahangsi Gopalan gi magi personal liberty asa masi valid tore habani Maduda Supreme Court na piriba magi interpretation se law ma lebra masai gi Article 21 da yori base no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law law ma leitaba taragadi mi yamagi life natraga magi personal liberty se deprived of yadi hai Supreme Court na mana satharakpa magi study da hai si law lebra law dugi matung ina mahaki personal liberty se deprived of hangi adada police na period okumje yes we have a law which is Preventive Detention Act hana hai ado sigi case tai di yamna plain oiba pure oiba interpretation of law akoi gi positive enacted law du tawi Maneka Gandhi gi case ta 1978 case si masi landmark decision ni criminal jurisprudence in India karigino hairgadi Maneka Gandhi si Indira Gandhi airport Delhi degi pairamdai da maha ki passport si airport authority of India na masi impound toy aduga Maneka Gandhi na Supreme Court lakpani magi petition challenging that Article 21 na guarantee toriba personal liberty asa masai airport authority gi act of impoundment of passport aduna violate tori haibadi Article 21 se masi violate tobire hadna mana petition torpane Supreme Court na maduda taktharakpa ma investigate torpa question sing se very interesting with regard to AFSPA and Naga People's Movement for Human Rights case ahan bada kai maram gi no hairagadi masai gi law labor hangi yes we have a Passport Act India da adugi Passport Act se yauri sa mi amagi passenger amagi passport ase on certain grounds impound to be state na phajan be police na phajan be ground sing adudi sovereignty integrity security of India friendly relations sigi mayam sing sini general oiba magi khari yauri adu sigi ground sing sta fare haidana police na airport authority of India na Supreme Court high maduda Supreme Court hangi okay you have a law which authorizes to deprive the liberty of a citizen adu yare first that is accepted second point of Supreme Court na investigatory question see how had you followed the procedure mangondagi passport lauri budo phari budo nokoi na kramai madu implement togi ge hangi haibadi khudam oina har matam da mi amagi person amasung liberty asi deprived to matam da law lerega su certain procedures legadabani masi boi koina due process of law haraga khangnei masi American Constitution gi 5th amendment degi akoi gi hojiki Supreme Court ki PN Bhagwati na mana matam degi chief justice na man import toraga Article 14 right to equality guarantee toriba Indian Constitution gi Article 14 adegi akoi gi Article 19 freedom clusters of freedom mayam piriba freedom of speech and expression
na chingba myam piriba aduga akhoi right to life and personal liberty makhoi ahum stegi punna intricate relationship ama sagalaga akhoi due process haibadi karigumba life natragana personal liberty ase deprived tauge haiba taragadi law aduna piriba procedure ase just fair and reasonable oigadabani arbitrary oibiyade fanciful oibiyade oppressive oibiyade en hai aduna masala eba masagi question di icham chamba case amada akhoi passport ama impound torobagi damakta madudai da procedure follow trom dabadagi procedure ado arbitrary oi habadagi magi ngasagi violation of personal liberty ado madu Maneka Gandhi da magi nangi right asi violate tore aduga airport authority of India se punishment pigadabani or in the form of compensation pigadabani haidana Supreme Court ki 1978 legi masiga aikoina Naga People's Movement for Human Rights ki case yeng matam dadi section 4A na akoigi disturbed area to operate toriba armed forces na chingnaba matamda civil administration mateng pamuda nomai kapagami mabu hat pe yai habase masigi procedure se masi Supreme Court of India na 1997 da matamdugi chief justice si JS Verma ni ada recently legi debase aduga JS Verma is known as a very proactive human rights defender not only as a jurist adugi maram ai hazirake 97 da yamna akoigi landmark oiba aduga progressive oiba decisions mayam ama Supreme Court of India na pi ahan badana akoigi Bisakha versus State of Rajasthan masigi case asina sexual harassment of women at workplaces adugi matang da nupi sing asi workplace sexual harassment gang rape tawda matam du da India gi law relevant law leram dabadegi Supreme Court of India sina akoigi Convention on the Elimination of Discrimination Against Women haiba international agreement ma madu chingchala aga magi norm sing che pushala aga women gi dignity asa protect tawna hona bada Indian constitution da sijinagi adu main toraga akoigi yam progressive of judgment no pigi Bisakha ki case 97 se ani subadana DK Vasu versus State of West Bengal haidana sigi case na torture inhuman and cruel treatment degrading treatment asa masi yaroena ada panba yabadi koina convention against torture asa India na sign tawi ratified it tawdi adubu masala iba wahangdi han da point ai hojiki to lotion jarake 1997 da progressive oiba judgments mayamam pikre Bisakha gi case pikre DK Basu gi case pikre adegi People's Union for Civil Liberties ki pikre masi gi case sing sidana yamna ko gi proactive oiba human rights citizens sing fundamental rights the period sing ase protect on one of the Supreme Court proactive oiba role am lograga same year da same court asina pronounced to giba Naga People's Movement for Human Rights case di yamna biased oiba yamna ko gi yamna limited oiba kind of judicial process amana Armed Forces Special Powers Act asibu masi constitutional oi haraga certain do's and don'ts directives kar issue toraga lotion ke swai matang sai da ai hojiki karim kan da judiciary issue judiciary plus human rights defenders yamna bias way yam mating thom thengnarambadu thengnaning ba tanja da di hek thengnarakta bo ni cham cham da mathang non dong lak sage mathang keno se hap kitam break matam kitang hendu bai tai ai nang kal joy da lak sage kal ai break ki matung doi lak sage break ki matung da impact news gi man hone yeng bi punam ki pam da tuna putuna lak sage impact news mi yeng ta do ne bi break ki matung da yeng bi punam pu am kana tara nok sare uncle joy lak sage sing sai malin supon bi rak pa yam ke ha tare ta di yam bhajan taram bani Gasagi Maneka Gandhi, Gasagi passport impound to 1978 ki Supreme Court ga piriba Gasagi keno haitare verdict haitare kamain tong tori no khod no kain yam phasaba tangkak to atu hiram khudi makta atu main to biradi kaina khalak pakanda Naga Movement for Human Rights kari matang lak kanda di human rights defender su adagi yam kanna lawramba mayam sing su shamu hagrai no man khonjel tapthaki bhai batai swai sein khamada mai thongi hai batai mai thongi da mo khena bai racial discrimination se yam chauna dum hojik su dum ko pangam tri aduga masi yam mamang dagi hona dum la kharab jani angal swai se racial discrimination se ko kai di swai da human rights kari gi matang da duga sai right to life adagi ate to por rights kari gi mayam se khanaru bada kai su thona mai pang ngai oi do mon de karai de no yam chauna khena na yengba khena na uba khena na ek to bugi pochi hana thupchan tri kai di kai na haibining bra kai khabining ne akoigi Supreme Court na haiba ngakta akoina yam sumni ga na akoina lobo yate
karibu kanda kogi judiciary si la lagi sum mi si phadu am saki ade karibu kanda maral iri leido mi su maral mi su thadu khia adabu in this particular context enga sa hagi duni madudi aikogi political structure haido asa imon haiga political structure haido hai aduna ni adu supreme court ki judge induna adu kamanung da leiraga they will not know the real problem swai da leiriba akogi oinam gi thokdok ga tawrga thokibdo madu che da adu da chin da haiba real problem di fil tongam da ba aduna ingon di akoi supreme court oigera kari court oigege Winningo ayo. Ako Supreme Court ki matakta uzik Armed Forces Special Power Act se masi learning idea army under the provision of the Armed Forces Special Power Act has become the super court. Supreme Court ki matakta leba super court no taw ya. Masi manam di ai sa ai gitu. Ako democratic right, political right, civil right, economic right, itu fangabra itu. Ini saya nak tahu je gitu. Maduna, aku iseng na, aku real problem, awang pokparu terlibat pada real problem saya ini. Even nanti Supreme Court ki judge yang nama segi, moi kano Nagaland ni sekarang main tu orang moi, sing kerana itu Manipur ki sekarang moi. Adu kang tu pun mayam tu na aku pahai. Moi judgment nama pi baganda yam sayang nama du ai thai de adu ai di ki ai ama mo lo no be ai ko ki political structure do sinani adu ga right to life ai na ko barot ki samvidhana phana hair ga su madu ki right to mangan baganda karingta ko ki tau daba yam na ko ki kari hai ni ko yadum khangi live isi dagi hendi mamanyam di leitrene akogi siba kher nai no nang hek prithvi lan punam leijaro nang da thai leitro di kai do dagi na thai leitro kan de live to ne adugi live to madu sena kan da akogi Armed Forces Special Power isi leir kan da di karam makhal dono masi imo Dhanabir na sa haginda law du semi ba law du implement tori ba law du vichar to godri ba puna makshe masi yam sawa political factor ghala da defend to bodon we have aduni aduga ga ibona haiba akoi ki Armed Forces Special Power in insurgent pan badina te akoi du la lo bune akoina moi la lo wi na traga bhagat na ko ne hero ere tigen de ju ha ne di betrayal in he become the hero akoi adai da koina koi la lo akoina aina hai na ti moi jingna koi ti le ri la lo ni ko lom ni ga na ri wa khan da boina tawrim ne ana aingon da di seng na har kan da dagi hujiki lai ri ba ek si akoina loktu masi script to hai ni ko ti seng na kan mayam da pa me di masi gum ba lo ji hujiki matam si da di chana da ba lo ni masi di takhai yo cha on hundok ro hoi do ne adubu ai madu mag lapeng khala bauda ai mono di hariba kanon ju madam mono ju haira mi aduna ju haira mi ana haira ju ai ngondagi ai gi amna humble suggestion ma haira gadi asigi lo asina kari gum kanda koi chaida disturbing situation khala to lenkalo akoi lo du da hari do ek to hari do disturbing situation to lagadi madu thingna ma hona kanda yamdra bada koi gi asigi ek asida inti na Indian Parliament da inti na masi munne yang bada kal leire sini engonda ai masi ai aduna taga de engonda di Supreme Court ga in higher ga dai swai de ai di kan tok de engonda di jabe sa lei seng ar kan manam di ai kan karigum kan da se yeng ne jena handaki Kashmir ki case da handaki UP ki case da ai kai no ma tau kan da se ho ji ki sidai da akoina mi ama mangi bi wari tawri no state mi ama kari ko gi Nagaland anga ama nupa pha gre ha tok le ade phunjang gre na haridna si gano da high court affidavit perina si kari gumba achauba state to warma seng har ganda si gi judge ngina da act pira kana ando is my man to na special case am tor ga ma monitor to wana aya
yan hanba aina mi mangi bugi thengna bu case local noi case ne local noi case ni local noi case ai ka September kun gama thoira ke ano kolum doira ke no eram gani 23 September ni 23 September da mangi besagi some court case da uganda heaviest corporate story matam the try the heaviest corporate ka khang bo the armed forces special power e ka khang bo the sometimes koi prime minister gi koi some kano da to wari sa kan da koi matam da cabinet secretary in armed forces special power e ki lei bra na hangya sing bo lo ma lei bra na anu mai na to bo da gi tangkak amada sumai to na no pa do thado kro ina judgment am pi koi ram ne ning chang de ai adagi da dil da wa file mayam am loi dog re yam adu ai na kangi basi akoi gi soka tang bo wa ning chang dre adai da thado kre hen hai re thado hen adu thado ko ai adai de moi hangi mo sumai to na ko ta akoi gi ai di human right ki question ji labu kan da yam da praja da kitang di conscious hoi bagi duni ko ai na feel tawsha adai di hui matam da Peter haiba second was him le second was is na imo jmai tom na khoi ge kano thado kre an hai ima di yor ani soyam toram hai na soi ji toram me sina ma amdu na ibe cha ko ye amna thoi bi ko ye ma ni chi ada soi toram ba gi mo yeng e lak tre adai mo na nonga laga engon da mon na ta lai imo jmai tom na khoi adai di thado kre hai ne adu Tanan si yor anen le le adu la te ngang jing do hai na soem no to ke sineo an akoi gi asom de gi release to kre hai na hai re are na lo hai je di atasi am han ja kre release to re ma ri da adu mai to na da to yi da gi am ka ai na hai ning bom ka sanam chau gi case de da sanam chau gi case de da no anonymously tarama anh được phăng ấy, được phăng bây giờ mà hay bị gì, chẳng sao cái pha rồi mà từng đến mình tớ cũng nhiều gồm bớt số lượng cả đó, mà du cái nó nên khali, April là cái nó 14 April ở đây mà nên khali, 14 April or Jul April, anh mới nói ai date tu căng đấy, nhang đấy, anh yam interesting rồi cái đó vậy, ở đây đó, party bên mình sẽ Paris RK dua haiba deputy commander namna phabani mas leiram bana ma phari maram na moida KCP gi shelter pi leifam pi na phab jani kon khang pani adu jo koi khang pone malung khang pote adai di interrogation dau ge to bus dagi ma ju no mai le ga na hajun bi dagi to bujani mai macha nu pi leif ka na ma ji pula ga kang ga yam to re ko le leitre matam da ma bora amada chuma na phi yung kul ga nga ra pham hai ai sing ka ta ke hai de ma sa na pi na sing pi salam dai da yam to ge to ro phang de ai cha kha gan da adu ha bu ura me ba sin iro 11 na min ne adu gi na me sig da ko gi RK dua sin na sig army headquarters de da no pa ji pu lai chanam sau ai di army da sin ne Ami na mai film patren logdri hai ila imni ko se RK dua na ami headquarter da pi mai film du shu e na lawo ya da gi RK dua na ka khat laga na fa the football my have he was kick like football hai stop pas phaduna bana bore kan da miui be sira phang ki kari wapum se tok tho kan da moina tawri ba mong ma satu even miui bu football kau dong kau wi boram da hapaga hai fm kari kra du no bora da na he was kick like football like si team ir pe wani and ade di sauba died on vehicle hai ni vehicle adagi he sauba died in vehicle adagi the Mazi, he was criminated by Havildar Jawar Singh. Mantri Pukina Mazi, Pologre, Haraga, your legal friend, Haraga. Your legal friend. As Jawba is no more your legal friend.
Sigi cannot say when Justice Chancharia Tamkan, the Madu record, get up my record, I want the Joma Tar Cantomaneva, and I la homaneva, do Tingang de Aduna, Karigum Ganda. I could any human right, I see Tobaganda. Must see it is an implement of Wakanda Equina Kanga does it. I quit Karigumbakan, the heck Praja Singina. I quit the son them when a palmy by Sato Praja Singina when I am named the Lehobi to do the Karigunda casing Mangal level. Aduga, I know my name Karigumbakanda Amida. Share with the monetary, but Tabuking do Yaning the Yaning the I quit muy Pavuna Karim, Silla, saying Harkanda. Moina tori ba thabak che moi masa sing to yaning da thabak ni hain aingon da power ya kari mo kan. Okay, thank you. Taw thambi kono se ina sang de kha sang ba da men di ngang i area si su yam interesting oi bne ba khat su gam da fem dune do tamo dhanar bi round se kham da roi ba round oi do mali matam se lek selek ta dune tamo marona ten tak na apas pha se le ding ge di masi gi marum se thok pa ya ba thok re karim kwan da phas phai se dum moina bu ning ko dum to ba swaida lu court ka yorok aduga fair trial ga bagi asa du di yam hope tu di yam lap khre aduna ne nga sai gi menon masi hek leading ga di sai protection of right to life human right violation ki kari gi wafam adagi atop right ki fifam city atop action right to education khangde amus khangde mayam nei di ko but until and unless protection of sai gi right to life se phajana install to bhe ngamdri ga di Atai to per actually wari charubai kanabelite aduga yes until and unless amagana apa se leading gaiti protection of sai right to life sidi barabar singna ga dum leirani ai ta tamo kai mo thamini adumang ne akoino je aduna miyam na su repeal to biyo na lawri na adagi di amana bharat ki oina su india ki oina su khoi gi miyam jing sida magi trust deficit am len walan len mase su ta ta jadre na ko maramdi yamna nuai nuai wari leba kogi wildlife protection act lai dina 71 ai umangda uche ma di hatpe ade bako umangda sa ma di hatpe ade aduga mi mi sida dum hatpe ya chingna dana adu uche na bobo usilam da film ne ba khoi da lei bhak che aduna hold this right me am ji lai jere su ko right to life laita ba mi du gi di right am phangdren lo bi are aduna Sida magi India ki magi welfare state function hoigera adagidi India ki magi largest democratic countries in the world hairasu adagi democratic institution me amje payinge lesu whole the organ of the government me amje democratic highly warasu right to life legislative me amjingidi akogi democratic institution the democratic politics so yaudre aduna chawgraba ai leitaba ne adu chawgraba lamjigi democracy manung sida Thaza ba ibadu solai leitana ai horen sigadra ngasi sigadra ina firan koi bigi firan pai bangang na chelam badi firan le uda bada mapana thoki bada maina awang nopo ki miyam na firan le ram gadra le ram moiran chingna chat pase masida ne ba are we Indian or not in a questionable eyes okay thank you last question Malem teniam telebadi minute tang tang lu jai angkal lakse Malem maroi na usik lai se por trust deficit ki wafam si am saw le aduga karim kwan the wakat ninga su wakat pham si leita bagumba madu thajadram nina chalu rasu horen aroi ba da wakat moyal si phajana chumna chatori bra hai bagi thajaba se chupna mangak bidin maram ora kanda conflict zone mo ora pa conflict ki film si laknal bagi maram mo oi bra sini conflict ki situation di lady ba prevail tori ba conditions sing sine yam make sing tham aduga loina na ngasai gi wakatham leite forum leite habigi khoi the deficit am lai si plus deficit am lai si gi poti ngasai thamjaki ba article 34 na martial law lai bise martial law sti am make sing na pizeri masana martial law lai ma pham da when martial law si operate toring matam da enforce toring matam da akoi gi fundamental rights sing infringe tawani aduga ani shuba point na civil administration including judiciary sing se they do not have the authority to challenge or question the actions of the military personnel aduna military personnel sing toriba action sing se challenge to ya de adubu akoi na then question hang bai ifam ge case ta kramaina CBI amusung SIT toroga investigation to holino 1528 cases se haibi aduda laiba wahangdi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯣ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕ FSP ꯑꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯖꯦꯅꯔꯦꯂꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯂꯦꯃꯦꯁꯟꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯅ ꯃꯥꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯣ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯥꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯣꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯋꯦꯟ ꯗ ꯃꯥꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯣ ꯀꯝꯁ ꯇꯨ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯃꯗꯨꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯁꯤꯔꯤꯌꯥ ꯂꯤꯌꯣꯟꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯝꯕꯣꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤड ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ꯭ꯌꯨꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯡ ꯏꯚꯟ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯀꯣꯟꯅ ꯋꯥꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯊꯣꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯏꯉꯩꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯊꯣꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯦꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯐꯝꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯗ ꯇꯧꯖꯕꯗꯗꯤ ꯃꯅꯣꯔꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌally ꯑꯒꯦꯟꯁ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔꯁ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯖꯤꯕꯟ ꯔꯦड्डी ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤቭ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯅ AFSPAꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎ ꯑꯟꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना खुदोंचाब अम लौबनेबा मथंगी पॉइंट अमदना अखोइगी सिगी थोइबा एक्स्ट्रा जुडिशियल केसेस एनफोर्स डिसअपियरेंसेस टॉर्चर रेप सिगुमसिंगसे मसिगी पोटसे सिस्टमेटिकली थोरपा तारगदि अदुसु नॉन अखोइगी सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी गुंबा मणिपुर गुंबा टेरिटरी में थोरपा तारगदि यूनाइटेड नेशंस की मेकानिज्म इन्वोक तौये खुदम ओइना हार मतमदा अखोइगी चैप्टर 7 दिगी मतंगदा थ्रेट्स टू द पीस ब्रीचेस ऑफ द पीस अदुगा एक्ट्स ऑफ एग्रेशन की मतंगदा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ना इन्वेस्टिगेट तौ हायरगा इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल अमा इस्टैब्लिश तौयेबा लाइक इन द केस ऑफ फॉर्मर युगोस्लाविया अमसुंग रवांडा दा अदुगा अतोप डायमेंशन अमदना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हाइदन इस्टैब्लिश तौरगा लेरे इंडिया दी पार्टी ओइदे मागी ट्रीटी दा अदुबु पार्टी ओइद्रगसु मसाइगी इंटरनेशनल कम्युनिटी ना सर्टेन नॉर्म्स अखोइगी जूस कोजेंस अदुगा अखोइगी पेरेम्पटरी नॉर्म्स हाइबदी एट ऑल टाइम्स इवन वार और public emergency at all times da respect tawdaba violate tawyadaba derogate tawyadaba norms khar lei adugi manungda akoigi protection of right to life aduga akoigi protection of life of the civilians and even akoigi those members of the national liberation movements who have surrendered who have dropped their weapons makhoi sing ase protect tawdabni women and child se target tawya de military gi haidana sigumba akoigi norms khar lei masigi norms sing ase mase at all times mase protect our legadabane aduna masidai da violate tawda kayuma chenaraba individual criminal responsibility like kuziki ifam gi case da supreme court la ibuse akhoi gi superior order ase mase defense native I subordinate ni superior na iwanda halo habde hatpani torture to habde gi tawguni rape to habde to habde that is not defense at all aduga individual criminal responsibility se tawgadabane and another point is international criminal court such da magi working keno se principle of complementarity hai haibadi national court se da hana priority pigane aduna supreme court of india na handak ifam gi case 2011 gi case se masita kayuma mana opportunity la hogdraba then that was the last resort never adugadi ICC da direct pay maramdi national courts na unwilling or unable to prosecute those perpetrators for violations adugadi ICC ki jurisdiction se directly invoke tawye madudai da india state cannot escape or justify saying that India is not a party to the Rome Statute. Haidana mana was of the way aroiva. Adana adugumba norm adubu ekoina jus cousins natragana peremptory norms of international law hare khangni. Thank you. Malem aduga Uncle Joy aduga tamo Dhanabir ngasi big news so lak piba aduga ngasi manung na si mapum phan big de lo shalak dikai khamnu jeri gas o mapo amun kan tagat. Ngasi ki damak din big news gi manung na matang silo sidna batanja jarole adu bulamdam bisa thole ba thodu wathu kya gi marik so report ki dabak impact news ming ta aduna lebio.